Kuting. Tahu nggak teman-teman kalian Nimas ada di mana? Mbak Hanin kita di mana? Seminar Hong Kong. Kepolisian. Seminar kepolisian Hong Kong. Umi. Seminar kepolisian Hong Kong. Selamat belajar. Ikutin keseruan video Nimas hari ini. Jangan lupa terus baik. Iya, jam iya.主席，同埋秘書長你好，馬秘書長，咁各位朋友大家好。我自我介紹先啦，我叫做林洪川，係港島總區副指揮官。Dan itu adalah Haji Kasema, pimpinan dari UHK Hong Kong. Silakan tawaran untuk beliau. 咁大家嚟到知唔知今日我哋想講啲乜嘢呢？ Kita tahu kita akan bagaimana di sini belajar apa? Tahu, kita aja tahu. 有邊個可以用中文同我講係想講咩啊？英文都得。我想講乜嘢知唔知啊？ Tahu tidak? Aslinya bertanya kepada teman-teman apa yang ingin kita pelajari hari ini. Tahu tidak? Tahu tidak? Cito. 嗱，今日咧想同大家講咧係講防騙，唔好俾人呃。 Jangan sampai dibohongin orang. 嗱，其實咧喺香港以至全世界咧，騙案咧係成為一個主流嘅罪案。 Sebetulnya Hong Kong adalah daerah yang sangat aman di sebagian dari dunia. 咁咧就淨係講香港咧，舊年咧已經有超過4萬宗嘅騙案。 Ada 4.000-an lebih yang perlu diamankan keamanan di Hong Kong. 我哋舊年全香港咧損失咗嘅錢喺騙案裏邊，一共有50幾億。 Ada beberapa yang hilang uangnya di Hong Kong. 咁喺前年咧就95億，前年咧95億。 喺前年咧，全世界咧係1萬億美金。咁咧嗱，我所以咧同大家講咧，呢個俾大家知道咧，騙案咧其實唔係社會上咧一班人一小撮人嘅事，係每個人都有機會遇到嘅事件嚟嘅。咁咧嗱，我想大家知道咧，俾你哋一啲騙案嘅消息。 同埋手法咧，等你哋可以咧避免受騙，而且咧亦都係緊要嘅就係咧，你哋大家都知道揾錢係好困難噶嘛，好辛苦。你哋嘅錢係咪啊？所以咧更加要小心，唔好俾人呃。好冇 ？OK。嗱，仲有咧，舊年咧有4萬幾宗騙案啦，其中有84個咧。 嘅案件咧牽涉咧係你哋啲印尼姐姐嘅，有Jadi intinya yang disampaikan hari ini adalah bagaimana kita nantinya akan mengatasi daripada penipuan, karena di sini kita adalah bekerja untuk mencari uang dan bagaimana kita akan membagi uang ataupun menyimpan uang yang akan sudah kita dapat dari pekerjaan supaya aman dan tidak terkena penipuan. 咁仲有咧。 有時咧，佢哋會呃你咧，叫你攞個戶口咧俾佢開咗戶口，跟住咧人俾少少錢你啊，俾100幾十啊，話1000幾百蚊，俾咗你之後咧，你個戶口俾咗人，咁咧就好危險咯喎，因為攞咗你戶口咧，佢之後咧就去呃其他人嘅咧，變咗你哋咧都係犯法，犯咗係洗黑錢罪。 Jadi dewasa ini di Hong Kong ada kasus yaitu menjual ATM yang teman-teman punyai dengan sejumlah uang. Dari imbalan uang itu justru menjerumuskan teman-teman ke satu kasus yang sangat berbahaya yang menjerumuskan teman-teman bisa dipenjara. 咁咧，所以咧，舊年咧一共有248個咧印尼姐姐咧，因為咁咧犯咗案，俾警察拉咗嘅。Dan kemarin sudah ada beberapa CC atau mbak-mbak yang sebangsa dengan kita sudah ditangkap.
Teman-teman sudah membaca berita ya? Gue itu hai thai hai bầu chỉ有見到係幾多姐姐被警察捉咗唔該。嗱，所以咧喺呢度咧，你哋大家要除咗你聽咗之外咧，仲今日聽咗嘅嘢咧，話俾你哋其他嘅同工、你嘅朋友，甚至乎咧喺你印尼屋企人都要知喎，因為咧佢哋都有機會俾人呃嘅。Ya, jadi setelah dapat ilmu dari sini, teman-teman jangan diambil sendiri, akan tapi disampaikan kepada keluarga yang di Indonesia juga, teman-teman yang di sini, sehingga semua pekerja migran Indonesia di sini mendapat pengetahuan yang sama dengan teman-teman. 咁今日咧，我要鄭重咁咧，多謝咧先各位會主任馬逢偉先生啦， Terima kasih untuk Haji Gasema, tepuk tangan. 同埋我秘書長馬力先生啦。 Bapak Kasima dan wakilnya Pak Malik. 咁咧佢咧好好安排咗大家咧喺度咧，俾我哋咧講呢個講座，同埋咧分享一啲咧犯案手法俾大家聽。咁咧希望我哋大家咧多啲交流，多啲合作。如果你哋有啲乜嘢唔明嘅話咧，或者遇到啲案件嘅時間咧，有個電話嘅，你知唔知咩電話啊？ Handphone. 呢個電話 number 幾多號啊？999又得，或者183-2 18222都可以。24小時咧都有人聽嘅。 24 jam. 24 jam jika ada terjadi sesuatu, teman-teman bisa telepon ke kantor polisi. Ya. OK 啦，咁以下時間咧我就會交俾個同事。不過喺呢個交俾佢之前咧，我有一樣要問一問大家嘅，提一提大家，知唔知12月7號係咩事啊Ada event apa? 係啦，叻啊！呢 Tepuk tangan, tepuk tangan. 哇，好嘢，好嘢，好嘢！嗱，我知道咧，你哋咧就唔會去投票啦，但係你可以點做啊？ You tahu nggak? Pemilihan, iya, pemilihan bukan presiden. 你可以叫你僱主提你僱主，記得去投票，知唔知道？OK， 多謝大家。Willow Pokong Police. Thank you, everyone. 旁邊講咗啦，咁呢個講座咧其實就好輕鬆嘅，大家可以好放鬆，係啦，咁咧就好短個一陣個時間裏邊咧，咁我主要咧係會同大家咧就分享一啲最近亦都係最常見嘅一啲騙案手法，咁重點帶一啲嘅資訊俾大家，咁我預計最尾嘅時候咧，咁確保大家咧係會記得一啲重點咧，咁我有個嘅問答嘅環節，咁務求大家咧。咁其實喺今年嘅頭9個月咧，其實我哋已經接到咧超過32000宗嘅騙案，咁其實損失嘅金額咧就已經係超過56億㗎啦。係啦，咁簡單嚟講咧，其實每2單嘅一單嘅報案咧，就有1單咧就係屬於騙案嚟嘅。Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 5,6 billion ribu berarti ya kasus yang sudah terjadi juga. Kemudian setiap kriminal itu kebanyakan adalah penipuan seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan dijelaskan bagaimana cara menyikapi atau melindungi diri dari sebuah kejahatan tersebut. 好啦，咁而家就係我會簡單咧，就係講緊香港會最常見嘅騙案，咁介紹俾大家。咁第一個咧，我想講咧就係電話騙案。Boleh dicatat ya, boleh dicatat nomor teleponnya。我知道咧，其實電話騙案咧，主要咧係會係對象咧係講一啲中文啊或者係普通話嘅人士。咁點解我想喺度咧都想同大家去講咧？咁原因咧就大部分嘅在座咧都係喺香港咧都可能會係有照顧一啲嘅長者嘅。
咁咧，所以咧，其實佢哋好經常咧係會收到或者接到呢啲嘅電話嘅騙案嘅。咁所以咧，我呢度咧想簡單講少少。Oke, teman-teman di sini pernah mendapat nomor telepon yang 在 tidak 座有冇人係曾經收過電話嘅？ pernah ada yang mendapat penipuan ataupun yang pernah ditipu tunjuk jari. Tertib ya. 你可唔可以分享下究竟係收到乜嘢嘅？ Pengalamannya 點樣？所以我揾 Google Translate， 原來係咧中文。呀，佢問我咧，你係咪單陣嘅女人啊？約咗你出街好冇啊？咁樣，所以我唔睬佢，我知呢就 block 佢，我知道呢個係騙案。叻女啦，OK。關於收到一啲嘅短信嘅騙案嘅，仲有冇人可以講下？ Telephone number in my sister in Indonesia. She have call. I am in Hong Kong. Have the accident and then need money to send and then to keep this one and then I can go hospital like this. And then my sister send money. 哦， Send 咗啊？ Send 咗啦。 send 咗。幾錢啊？ 差唔多香港錢100唔係300蚊。 300蚊， 但係係人咧，你嗰多啲嘅。 300蚊定600蚊？哦。 去扮你屋企人，呃你。 Oke. 好，多謝你。 Thank you. OK， Ada di sebelah sini dulu. 有冇？ Oke, belakang sendiri Kak. Yo, sini. Ini dulu Kak, kita Tinwa. Iya, Tatinwa. Enggak apa-apa kamu baca banyak. Dia itu nawarin kita mau nggak cecin. Oh, oke. Tapi saya nggak udah dikasih majikan nggak usah. Iya ya. Itu aja ya? Iya. 佢話有人打電話你要唔要借錢啊？咁啊，佢僱主咧話俾佢哋聽，即係唔使啊，唔好理佢啊咁樣。咁你有冇借錢啊？啊，咁又冇噶啦。係咁樣啊？你話俾我哋聽係咪啊？好。 OK， 到單啊，呀！ 好，嗱，一陣再大家好活躍啊！等陣，阿出講先。OK。 咁咧，其實大家都應該好熟悉嘅喎，睇嚟大家都收到唔同嘅資訊，或者係遇過呢啲咁嘅情況。咁其實頭先講嘅電話騙案裏面咧，啱啱個姐姐講借錢啊，其實啱啱借咗，就係銀行可能假扮一啲銀行啦，話就有啲低息嘅貸款借俾你，咁其實咧就可能要你俾保證金啊咁樣嘅。咁其他嗰類別咧就假扮一啲嘅政府官員啦，例如警察啊，或者入境處啊，咁可能大家都試過。咁有啲咧頭先可能話家姐啊，或者係假扮你嘅屋企人，就話有啲急需要嘅錢。咁呢啲咧都係我哋常見到嘅一啲嘅手法嚟嘅，係啦。Oke, penipuannya adalah kita bisa melihat bahwa lihat di sini ada beberapa penipuan bisa dengan WhatsApp, kemudian juga link-link yang ada biasanya di WhatsApp kalian tuh jangan sekali-kali diklik. Kalau diklik itu data teman-teman bisa diambil dari situ. Dan tiba-tiba ada yang utang di sana, ada yang utang di situ. Nah, itu kejadian yang sudah dialami teman-teman pekerja migran Indonesia. Paham ya? Jadi adapun ada barang dikirim ke kamu jangan. Kemudian belanja online. Nah, ini harus berhati-hati ya. Setuju ya? OK。好啦，咁啊，除咗大家叫佢唔可以做之外咧，咁大家如果真係要確定嘅話咧，咁當然要去翻啲官方嘅公司啦，咁去求證翻究竟係真定係假啦，或者可能你親身去到一啲嘅店鋪去求證下究竟嗰啲資訊係咪真係話啊，我係有啲費用係冇繳交到咧，或者係咪真係有啲包裹係有問題咧？咁你哋真係要去 check 清楚。咁另一個方法咧，就想介紹俾大家嘅。咁其實大家都知啊，其實我哋警隊咧就有一個嘅防騙視伏器嘅。咁如果咧你哋咧將頭先呢啲嘅電話或者係嗰啲連結咧，去放入去我哋嗰個ScanMeter 嘅 Apps 裏邊咧，其實就可以好快做到一個初步嘅評估，知道曾經有冇呢一啲嘅電話或者係連結咧係俾人報過係一啲騙案嚟嘅，咁大家就知道究竟
呢啲電話可唔可信啦？咁俾一個貼士，或者如果係唔肯定嘅，咁頭先都有個電話，大家叫大家去打嘅。咁記唔記得個電話係幾多號啊？係啦，咁咧大家就可以好安全咧，咁樣唔會俾人呃㗎啦。好，第三個呢個咧，我知大家係最熟悉嘅，係啦，咁咧就大部分啊 game 啊，大部分啊，大部分係係啦，所以我特登咧都係喺呢度咧係重點同大家去講下。咁啊，大家好有經驗㗎啦。邊個有經驗啊？呢啲可唔可以講俾我聽係咩嚟㗎？ Siapa yang pernah terkena scam itu? Ya, siapa? Tunjuk jari coba, tunjuk jari semuanya. 大家好普遍係 Money laundry ya, udah sering denger ya teman-teman ya? Nanti kalau ada yang money laundry, penjaranya berapa tahun? Oke, dendanya berapa ribu? 5.000? Iya, itu 5 juta Hong Kong dolar, bukan Indonesia ya. Jadi hati-hati, penipuan money laundry, kemudian percintaan itu harus dihindari ya, oke? Karena dendanya tidak main-main. Dan ini sekarang yang terjadi di Hong Kong, di dunia kita, oke? 好啦，咁所以咧就過往咧，我哋都曾經咧都拉過唔少嘅人咧，拘捕過唔少嘅人咧。當中係有嘅，唔同國籍嘅人我哋都有，係啦。咁所以咧，大家最緊要係最頂頭嗰度，千祈唔好借、買或者租你嘅戶口俾任何一個其他嘅人，千祈唔好咁做，因為你唔知道究竟佢係用嚟做啲乜嘢嘅。 Jangan pernah meminjamkan kartu kredit kita, data kita, ataupun menjual demi keuntungan dan kebahagiaan sesaat. Meng-meng? Oke. 咦，咁大家應該都係好清楚啦，係嘛？好清楚。好。清楚啊！咁清楚就嚟㗎咯。嗱，最後一個環節，嗱，我精心設計咗咧就5條問題俾大家。 Ada 5 pertanyaan ya, siap-siap ya, siap ya. 答案咧 Sini 就 sama 係 situ ya. 有獎品嘅。好。 Oke, ada hadiah kalau bisa jawab. 好，第一條問題，咁咧其實咧就有講過啦，如果有個包裹就打俾你，咁有人打俾你，咁就話你個包裹咧就係有問題嘅，咁然之後咧就轉咗俾去一個聲稱係警察嘅人，咁然之後話你要求你俾錢佢，然之後咧就唔可以話俾其他人聽，包括係你嘅屋企人，咁咧如果唔係咧就有機會妨礙到佢調查。 咁如果你係收到呢個電話嘅時候，你會點做咧 ？A， 大家咁快啊！好，我講埋 A、B、C、D 先啊。Teman-teman, dengarkan pertanyaan dulu, baru tunjuk jari. Nanti saya tunjuk ya. Tidak usah saya. 因為好難嘅，因為呢條問題係啦。A， 跟佢嘅指示，因為咧佢係一個警察。嗱，我一定唔係我啊，我 OK 係啦。 B 即刻收線，即係唔好聽佢電話。咁然之後咧，去相關嘅官方嘅機構去求證。C 就係轉少少錢俾佢先，睇下佢真定假。係啦。D 咧就係佢叫我保持秘密，咁我就保持秘密啦。但係我都唔 send 錢，我都唔好過錢俾佢嘅。好啦，好難㗎嗱 ，OK， 我數1、2、3啊。好弱 ，OK。 Udah paham semua? Paham. Sana udah paham? 大家都明都唔使翻譯啦呢度。Saya panggil kayo, oke. 好，1、2、3。Kopin. 好，俾你。B。係。Tepuk tangan. 好，下一條。好啦，你記得㗎啦。 Yang telepon ke mana? Coba. Yat. 好，最後頭先阿 Sir 都講咗啦，記得提你嘅僱主去當日去投票。好啦，我講嘅嘢就係咁多啦，多謝咁多位。阿 Sir 啦，川 Sir 咧就會頒個感謝狀俾翻阿芝，係啦。 Thank you. Kak, di foto dari situ Kak. 俾啲掌聲。
俾多啲掌聲好嘛？好，多謝。好啦，今日我哋嘅分享又溫翻溫馨溫馨。你幫我睇住佢。OK，thank you 啦，我知。OK。Terima kasih. Ya. Thank you, thank you. Satu ya. Teman-teman ya, ini ngambil hadiah, ambil apa namanya, souvenir dari polisi Hong Kong. Antri ini. No, Mbak Hera. Mbak Hera antri terima. Mbak Hera antri ternyata. Sama guys, sama lagi ngomong ini. Aku Dapat. alhamdulillah. Dapat 2 pamer mana? Pamer. Dapat 2. Antri gitu. Lagi ya. Humas ini Bu, humas Bu. Ini humas. Ini humas. Hari ini harus selesai ya. Iya. Belum bisa Kak. Enggak, itu nanti sudah bisa kita ngasih itu kertas itu kayak Oke, ini Astama Bantung hari ini selesai ya. Makau hari ini selesai. Bawa ke Makau ya. Terima kasih. Makau hari ini selesai ya. Boleh. Siapanya? Ibu sama. Boleh. Sauto. Oke. Oke. aku jam berapa? Sama-sama. Suci Rohmini. Yang dari Makau saya prioritaskan. Iya. Terima kasih ya. Kita kasih 2. Kita kasih 2. Makasih Mbak Suci. Terima kasih semuanya. Sing gowo mako dikasih 2. Sing gowo mako kasih 2. Oke. Thank you. Sing gowo. Dapat apa lagi? Dapat lagi. Nah, oke teman-teman ya, ini fenomena setelah kita belajar, kita juga diajarkan disiplin, mengembalikan kursi-kursi ke tempat asal semula. Ya, jadi kita selalu memanfaatkan fasilitas yang diberikan Islamic Union of Hong Kong untuk belajar dan juga mengembalikan kursi di tempatnya masing-masing, bekerja keras bersama.